Gano ge gamu ku mayumba g'abantu ge bateekeddwa omuliro ku kyalo ka Lusiima ekisangibwa mu ggombolola y'Ekyabagamba mu disitulikiti y'e Gomba. Mu bakoseddwa mwe muli Francis Bwoya ng'ono ye ssentebe wa NRM mu kyalo kino kw'ossa n'abalala. Kandi aho nyekiro saaha nka mwenda nkanyukira kushaba aza kugira nti ndi omuro guri hanju nyimuka nyimutse abana nyimutse mukyarange shora aza kugira nti ndi abantu twashanga enjono zisya abantu bagira muzeya rigemu pitunu batweshungana turigemu twatere nduru twabura batuyamba twaguma nko kuturi yaha cyabura benti abantu bava bwero ku bantu bayine mirembe ate abasangi bo munonga tutuyina mirembe tubonabona oba twakora ki turinganga duyo bangagwanga abatari mu gwanga n'abantu empunge babareta nabajya mbayingira mu gwanga muno nibafune mirembe nabarabirirwa. Abatuuze bano balumiriza aba NFA okwekobaana n'abantu ababatigomya n'ekigendererwa ekyokubagoba ku ttaka kwe bali. Mwentu lyo munsi yitu niyo turi kubonaboneramu hariho abantu ba minisita batwire ensejja bagigurize ebe bakubayiha ngo bakatamu abantu kusimbe ekibira habwa NF konka bo bakatunda butundita kito ntumanyage mukamanje bakabanza bayisha batugambira ngwita keri nerye kibira twikirezana twashashura okumara emyaka 20 tumazire ntushashura omushoro yaha ntubonabona ntubingo munsi yitu itwarwanira mu rutaro tukakuyiha mu kishaka mwene hatujya rutaro rwa kabiri. Ettaka eryogerwako lisangibwa ku bibira bya gavumenti okuli Kalombe Forest Reserve n'Ensoowe. Abatuuze kye bagamba nti baliwangaddeko ebbanga ddene nga tebalaba lwaki NFA erigabira abagagga. Kwihanzitandika forest egitaha emyaka yitu ituzalirwa nyona site emyaka 65 ntaha bakatubinga batubikanze batugaramo twataha cyambo bamatatankai ntunyangarro mu ihanga rito mutsta ntaha nzarirwe natate nkuru nho yagwire natata ntari ntaha tinkargahoga aha nako itutkargahoga nangwa tukafurkaga ntwaza oburemezi tutaha kati bekubidde enduru eri gavumenti okubayamba kuba nakigwanyizi bano nyine cyokora ndiye mfakazi ndiye mfuzire abahindi nisomera abana banje bashomera ombwentu bakishoma tiyambe tata nkuronzire wamburira naburo kwika twafa kubine kiro terere ntfa kubaha itwemereye. President turasaba tuyambe turakwinginze koko natwe turi abanyayuganda tubagokize twineho kuza president yahori ntwitwentera hamwe zibar kuyaha amahanga. Omwogezi w'ekitongole ky'ebibira ebyogerwa abatuuze abisambaze n'ategeeza nga bagenda okwatagana ne poliisi okuzuula baani abakoze ettima ku batuuze. Ensonga ezikwatagana ku bibira by'Ensoowe ne Kalombe zikyanoonyerezebwako abakwasi b'amateeka n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ebinoonyereza nga bikulembeddwamu poliisi kuba abatamanya ngamba bajja ne balumba abantu abakwatagana ne National Forest Authority okukuuma ebibira ate era n'obutonde bw'ensi awamu n'okusimba emiti. Kino kimenya mateeka era tukubiriza buli yenna amanyi ku bantu bano abakola ebikolobero bino atuukire poliisi erinaanye ebibira bino aweeyo amannya g'abantu bano abaziba emisango.